ner malaken yam kana dialen kontin barwanye lingwa same kanor online TV channel jo ban lingwa same do be dane che korshe to kaje ke civil war which ka South Sudan bana jo me bana jelinga gwa en kore dane che tok kam jani kan nuari en go ngum tok ki ngum shora lad ban jeling ka jelere me no ga je no gender je nywa kana se ko kien ko de konti dia lat ko rodien de kon ga shamala je bana jow me bana jalingan walle ka changa jandang ro ka pai bakal ron kina dangro wi jandang ro de diech sa Sudanese civil war a korm che to gre wi ka sa Sudan ka ron kina dangro du wal diok wa ka ron kina dangro wi jandang ro kam nuere kana jang kora me korm shu ba jalong ma ngai kon diala kon te kon tela nat ngai kon do be chawra lat ka je ka ngai kon mandana che to gre de ka ngai kon ta ndana che te ka je akor me bej me che kon na ga long kon de kon shal kan nuare ajene kwala shoro no cha nuare sha kan nak ka peng me dira long re wich ka South Sudan gwan me ter ram loka manage international community bo telme che kana lat ke telme che kana lat ke kwide ka gwaze da ne che kor me che tok cha ne de wan sha kan nak no che kon ngaje no kon nuare cha ne kon cha ga miet karing ran cha men kon nye kon cha ga kaping ka bom dam ka ke jang cha chon mi dir long ngwa sedan en ngwa sedan che ko che tok tin cha ne ngwan cha ka nak wona ka journalist ne neten kon tila international community te kon te chikan coverage chikan bakan ka do be dane nak nuari rewi ka South Sudan ka ja anak ngwa sedan e cha kor cha ja kap chong che tume che kon ngaje no ke 2016 chola dun go bi malbe ben kam Dr. Yang Machar kana kum kir me yadit an gwasamo united want you kana nokolong ko shakor mo chaja kapchong an kanete konte kwanwer la nak shet ka self ke me yadit te na kanwere which ka juba ne shop ke 20000 ticheliu kana shop ka 400000 de shana kare wika South Sudan ke liu re 400,000 20000 chala do de kanwere ka wa de pek de ndaro de jantaye dane shi kirma yadit januar shagan nakaja an point kirma yadit kan ro wi ko am shumana walle jaram dana ngut roja ka jala kwaro ka jaram dane nang nuare rewi ka South Sudan ko reje to kam dien kana Dr. Machar an kirma yadit kana Dr. Machar shumana walle telemi sha man latin telemi sha titin an go togedi ke ngam te ka dwere re ko redan ngai kon dial medane shoda lat chuin mon chirunda biede no telema lat kana kana ga dane sha nang nuare kan tamam rai kona ngone self ke ma yadi jan ngod rai kamo ngum sha kula lat ka kwina ga dane sha dang nuare tela do telema sha lat an ko re shitwok anono ka pai waro shanga waldi kan shamal bakal karon kinan dang rawi wal jok telema sha na latin ne de ko la jiwin mon gwade shikir ma yadit she Dr. Machar che je gwanya no nene e je Ramadan e shi ono no de je wuch wi kwam a je sha ku cha je la Dr. Machar karon kin dang raw de wal jok ana mo shukir mi yadi cho jako be Dr. Machar be je target ko de janak no in December 2013 President Kiir said that his former deputy Riek Machar and 10 others tried to remove him from power. Machar said it was not true and ran away. Machar lar no kana wono no de komnu de jamach ke de common tit de jakan ka bom ajendo be dane shekir mi yadit no shu Dr. Machar shu je chu joerare which ka juba ka shu Riek Machar cha kom te de kan lok Riek Machar lo no ba je kwet je ne dane jen ka je ka kore chu Dr. Machar chu jen chawya Ramadan labot ka spelayo ka shukuru to kam kirmi yadit kana Dr. Machar jantaye dana shi civil war yu to ga janono ka kore me shi kirmi yadit ngaje no shi korse beke je ko la juba dia kapke no shi kum Uganda shi je chol shi de ni ken dial shi ko chol shi chare wich ka South Sudan kan de ton shi kana to ka manna kan nuare re wich bor ka jonglei awaka apanal human unity state shi korjo de tanan gwadamono chwa kane diala kon til la Uganda te cha jak ko cha de ni kin ngwan long cha ga jak chwa kan dial chwa ga tuk gwa kur ke wan kur ejechen bor che kon dial mi shirga mo chana jangaj
alaji United Nations chu kan peacekeeper chu kan ka jak la peacekeeping force kan jare wi ka South Sudan ko bi ka na bi kan ka gang ngai kone me chu kor me chu tuok jine dial tungwan ne te kan chup ka kem ka juba chari udien kan dial chwa nak re dor ken ke area ante te gaten ko te ka confusion me chalat kum kir me yadit den te kel ke kir kana den tan wore ko ne te kel ke kir chukan la no kor me chete kam jane kana nore na monisha ne tin ko lan wore che ga jako dong de ka te shiene ken ka shejan. That was a systematic way of targeting Nuer ka juba ka jowe dane che kon diala ngach ka were shwa Nuer shwa ka gore doriken na keke ana ngot keke ano ne te kon de shilen chu ka ne de toro long te charo lain ka kem aman murai kon tama ne te to ka tin ngode jekan bek ka me dan shoda lat ramu ku joshin wari ga chu da ram don kun mandan la rodam murai kon wala no chin wari ka chu yes Nuer ka chu ka de te de ne tin nyoda no Nuer ka chu ajenen kon tama ka jaron kin dangro wi wal on kin dangro jen dangro de jame shush kon ka jam ka wa ka mu ngora na ka kon akane te walte sha kon nak ne ko gwase dan akan ngot ka mana ka kon tama mi gwe jen o jin ko dana to ga no shi dundo mene rodo nyokka mi te rodo nguma jakka kume Uganda re wich ka juba ka jamo mi shi o dong chinete ti chi ga nyoko mo dwal ken ci ka me chalat ka ron kin dangro wida wal jokke dan no ci kor mo je chu to ko nona gwade dane cha gorno ba mal ba jalat the first peace deal to ka January ka ron kin dangre wel ngwan no ngoda ba gwada makor we ka wen amre wich ka South Sudan kana kapchong no chawno no ba mal to ngwan ba kalat chuji gat Africa Union UN ala United Nations China European Union US ka UK ka Norway ne dialati chu kana no bikan mal bikan no re wich ka South Sudan ka jarwana makele 2014 tenare male to gor kano latke ba ne de kontila delegate ka kuma Dr. Machar ba jagre wi ka juba ke order me be ka kan bonten konen chanalat kan bonati cirke gat Intergovernmental Authority and Development ka African Union ka UN China European Union US ala USA ne dialati won ka ji UK ka Norway kanete konde sharala tin no de ka malde kan jako belet kaka tokde karon kin dangro wide weldi chwa mala mo chwa jono no bajalat me sha mala mo shajalat ano ka dobe dane shajalat keje me chicken bonti ki organization ti ki country entity chukan no ba mala mo bajalat ka chang ka pai badda karon kin dangro weldi me mo chwa no dera mo gwalong chune dial chukarin jech ka chwa mal mo chwa jon ano chwa lar no Dr. Machar bore yuki juba ka baje loch gwade ala first vice president duno ka kore chukor churo de nyok mo toga ke jen 2016 ne ka kor pen tot chukor mo churo de nyok tok re wiki juba ka chwa Dr. Machar chwa de nyok ka mo joy ka jarar akum kirme yadit ko kir me yadi che gorno te mal me deben kamde kana Dr. Machar ke kamde kanete kontila Nuer ko ngejen go jen kana kwe biar me dane shalat re wi ke juba me chen wartung wan che kanak teram shitich me chika Dr. Machar kana joirar ke 2016 chuma char shulun ke juba ke jen 2016 mo lunde jok me chale joirar ke 2016 chu Dr. Machar chu do bare wi ko Congo ne ka jende shwa tabande ngai shwa lo kwanya la kwer chuda shwa tabande ngai shwa jago ba new vice president ka gwa Dr. Machar mo shwa dag midi shwa janong kam espila yo karwade shwa teganeten content chunkel ka taban ka shwa teganeten content chunkel ke Dr. Riek Machar ngai content ya le sharen lat along en koreme akor mi chari alaka ke sha design kum kirma yadit chu taban chu dodala first vice president gwade dane sha Dr. Riek Machar chaja joch re which kirma yadit ka plan mi shala daken en wana bo ne ka jen 2016 mo chu kirma yadit chu ko kor nyogo to kan wuri shal ka Paul Malonga wan
anono alo shu kum kir yadit shu te gangang katin jektin koni lada ka shanga badda karon kin dangre wal badda gwade dane sha dr macha chaje nyokomi gor ka jaka ki mal ka ko male dane de lada tabande ngai kano ka gwadde chwa dr macha chwa ja lo jok chwa mala mo chwa ja otan re which ka Khartoum anono. In August 2018, another peace deal was signed on 22 February 2020. Kiir and Machar agreed to work together and form a unity government. Kajaron kina dangre dwal badagamo ko la chang jan dangro widero ron kin dangro jan dangro shukana nogono biga let kel ko tange jaga 2018 ke 2020 chune ro shukana goro biga let kel ala Dr. Riek Machar kene self Kiir mayadit ke April 2018 ala payngwan ron kin dangro wal badak no ke reported ane shanong shala do chine iti shop ke kin ku dangwan shakanda ke shiga liu ka jan civil war e chitwo wa 10% Canadian le konte shiliu wa ka gat riwiden dial ka gat men beje long ataye dane shanwar nakaje ke 2013 gwade shaka massacre ke shaka nak awoga 2014 ka bentiu ko chane it wan chana ga long ka bentiu Kiir kana Machar chukan ono dong de kana de kan ganyo kamat dung do te gamte loy Kiir mi yadit ko Kiir mi yadit ajang ka Dr. Machar Nuer chongod bagore jano be Dr. Machar be goro no be yede be bat anono so titi ka di sharian lahat ray wich ka so Sudan ka do badan ende maler ben kaje ka lo Kiir mi yadide na me ajene dan e chi kor shawdo lahat kaje taye dan e shinaliu kaje ka taye dan e kor chato kaje alane di shop ka 4 million ray wich ka so Sudan chika jien chika no cam to goal 1.8 million wa kare wika so Sudan dundo ka kora shwa 2.5 million shwa ganyo ko joy kaka chitane no ka Uganda chitane no ka Sudan ka gwade dan an gwada mo chu korcho chu ngot ka mu we ka wa anyok ala economy dun so Sudan chu jiak ka October 2017 ron kin dangro baro chu economy chu jiak re wika so Sudan ka kwi kore dana ci toke 2013 ko ci kem yadi telo kono ba mal be jeno yenta dana ci kore to gaje aje nana gode nywa ya kel ko rongot kan ka wonyam ko ngai kon madana le rode no civil war jeka barama dana te ka dira nga e kin me yadi ko kir jala kwara kir kana tijen tamam ke kana luk neten kon tin la log la ka luk taye dana shanu na gaje cha pale jitene nono angum guyena wode mal derten talamal telum shalamal so ko kujamo jawme gora jede nywaga yakel nywaga je net ko ken be kan taye dana to kor kaje men taye dana chinali ko jere wik ka so Sudan be kan ngaj jan jaw dana gode nywaga yakel bi atakamal bye bye